udi ufie asem ufie mensa wo ho akohwea wo ho waja ufie problems aba betna social media ena wo play ignorance me Kofi TV ena Kofi bisa me say Ayisha woni ebi mo kono no mo kasa we living who people mbirwafo to be this and this is what you do na me kramate say yes living ejuma no e ma stress e ma mental problem inti educate me about that ena me catch Kofi say Kofi tama na me living impono omo di living for atem okro we mo kra no sika living for make it they don't make tie me madam for me continue baby ya Some no na social media and Ayisha Modi na stone boy. Let me tell you something. Stone boy meaning ya grow you. Me, do you know things are enipa eya enipa nka. Wo se me kasa, maami ene wo kasa sen ni. Ene wo kasa sen ni. Ewiase mo bi eni wiase mo be kasa on kasa. Obi akasa. Ba mi nim bebia mi di mi nkomodi. Momu nkonko tie interview na Kofi TV ye no. Mema mu enhwe peace na nkofo atwitwa beto wo no Kofi bisa me na me explain say living ejuma wunni akoma pa wuntumi nye because ejuma den ejuma obi eja ne maame into your care ejuma trust ejuma say wunni akoma ananya memfa akoma ne ma wa sa kind of niama no wuntumi nye da. So I was explaining things and nkofo fem maybe hospice nurse things that you have to endure obi wo kwa na moja krompe moja obi wo kwa no tumi nyina wo show obi owu so meme kasa edi applaud omo ye living e wa brochire inti mo kwasi asam ne sen mu ignorance na mo player ne de asem be na me kaaye won ko show abrewada mane nche go chain me na metama me ye no na me ye private aid private Monday gemon shamunia memu ansa no be kasa something you know not adam be jimi se maba betra social media kasa be kumi nipa 200 Kofi bisa sente nipa sen na wohu so mo ewu ane nipa sen e na mo ewu wo nse na me so over 200 inti me kasa ya makasa me kumi nipa. Assalamu alaikum she afi na mati ase di nti ya Ghana no matter how ye be ye president bia be betra so bia ye da so bre ignorance chimie Ghana fo ni mu bi ejimi pa ena no pa me hu se emuwe bi ntwamwe bi fo bi omude ade bi tag me hwe maame ayamwa munim dada me amede ensemi ebebe som mu PSC na natil aka fire lady ene de be amu nsem bejime kunya sente training issues ena me de bebe som me man Ghana for me do ba de ase e ma wa ohwem ne kra ene me ameti ensi so ekra ne de ensem be na agi atese we social media so amatamba ko anu odin ye hyiye amede ebebe broni he Ayisha Modi ensensem ibai oni Kofi Adoma nwanwani ko ma Kofi interview na Kofi interview after interview no ni ensem na o kan interview ndi na no odin ye me pa mo show mo subscribing to the channel na mo share videos na across all the social media platforms so never emma mesa na wo like page you know what I say now the comment in so tight woni mu odin yi pa e de amaye mu PSC sa Queen Varsity Foundation Queen number ne dashboard ne some free Queen na woni ni nkomo emfa ye nkwale woni bie be ye dini momo number ne so betimi de bibia fa so Queen number ne momo nti once the two se bibia Queen enyim say ye bia ska we so na ska we edoso esim nyame sure say we bi na wo de eboa ye ejanka efum nti ne me dosi ko wonsem nu ma nje say omo interview no Kofi Adoma interview Ayisha Modi no after interview na nsem bi o kan wo interview no na ani Ghana for say na ma me jade we nyina no na ni so suye after interview no ababo ntia be kan nsem bi e de afa mo menko na menko tie nsem a wabai we e kan. Assalamu alaikum she afi na mati ase di ntia Ghana no matter how ye be ye president bia be betena so bia ye da so bre ignorance chimie Ghana fo ni mu bi ejimi pa ena no pa me hu se emuwe bi ntwamwe bi fo bi
Omode adie bia target me. Hwe maame, udi ufie asem, ufie mensa wo ho, akohwea wo ho. Weja ufie problems aba betna social media ena wo play ignorance. Miko Kofi TV. Ena Kofi bisa me say, Ayisha woni ebi mo kono. No more kasa we living who people afford to be. This and this is what you do. Now make mate say you see living a juma no a much stress, a mental problem. Inti educate me about that. And I me catch Kofi say Kofi. Tama na me ye living in pono. Omo di living for atem okro we mo kra no. Sika living for make it they don't make. Tie me. Madam for me continue baby ya. Woman some na wabetna social media and Ayisha Modi na stone boy. Let me tell you something. Stone boy me nini nya agro you. Me, do you know things are enipa eya enipa nka. Wo se me kasa. Mama ene wo kasa sen me. Ene wo kasa sen me. Ewiase mo bi eni wiase mo be kasa on kasa. Obi akasa. Ba mi nimbe bia me di me nkomodi. Momu nkonko tie interview na Kofi TV ye no. Mema mu enhwe peace na nkrofo atwitwa beto wo no. Kofi bisa me na me explain say living a juma wunni akoma pa wuntumi nye because a juma den a juma obi eja ne maame into your care a juma trust a juma say wunni akoma ananya me fa akoma ne ma wa sa kind of niama no wuntumi nye da. So I was explaining things and nkrofo fem. Maybe a hospice nurse. Things that you have to endure. Obi wo kwa na moja klompe moja. Obi wo kwa no tumi nyina wo show obi owu. So meme kasa edi applaud omo ye living e wa brochire. Inti mo kwasi asem ne sen. Mu ignorance na mo player ne de asem na me ka ye. Wonko show abrewada maninche ugo chain. Me na mitama me ye no. Na me ye private aid. Ye private. Monday gemon shamunia memu ansa no be kasa. Something you know not adam be Jimmy say maba betra social media kasa be kumi nipa 200. Kofi bisa say nipa sen na wo so mo ewu ane nipa sen e na mo ewu wo nse na me so over 200. Inti me ka say amakasa me kumi nipa. Me san e mama hwefo any metiefo nyina kwa ba na emu odi biem side ba. Attention TV sumpam chomo subscribing to the channel for me. Na mo share videos na across all the social media platforms so. Na fa ema me sa me the training issues je say betebiri ema medi ene eye mu PSC na natili aka file the makra mu da se ne yezan we share.